Good evening, whakaalawhalahi atu hane I hadau tolo tau wala tala tutupu. Koe pongi ina nei kua whakamōli he whahi malolo sino koe tolu e tangata kua maua e ngangau tinki he motu mai manautu ai pehe koe linga maua e tau tangata nei he ngangau kua maua mai he wakalele ne hoko mai ki Niue. Toko ua alaua kua toka atu ki he whale ngangau ki he tau lewe ki anga he tau e ke kafo. Moi toko taha ne kua whiwhili ke lewe kia ia ke kaina kua no nofo ai foki alaua toko ua he whale ngangau. Whakatutala e whai whakapuloa mo he ahonai mo e taha Ofisa Gahua he whale ngangau ki he tau masamaskelea ko maua ai ke motu. Tunga ni halongani tau tūru he whakatutalanga mo he tahe tū teki tau ke kawha ke mga whamua. Ke mga honi ko toko ua tu ai laua tu whuata ni ko maua he ngangau tinki si koe whai a mamna ke anga whuki e whai malolo sino ke mga honi ke tu puhale pui ke lata me ngangau ni. Si tunga ni he loi tu tūlu mai tau ka mole ki tō ko whitani e tu tangata he motu he ilo ko he ngoai ngangau ni ko mai longa whuki lo tūlu tau puhala ke mo tau mana ke tause ke pui ke ngangau ni. Si ke ona whakalahi e whai malolo sino ke mga honi ke whakamalolo atu ke tu tangata tu tūlu he motu ke mō e tau nana whaanga he tau mua atu ke tau ngasi kapikola bo ke tau ngasi niu ke tau loto kaina tau tūlu ke tau ngasi apa. Mai tau hingo ani tau mana ni ko maiki ke whanawhanau e tau namu iai mua atu ke tau I tua ke he tau loto kaina ne pupu mo e puliuri ka hane muka muka lai e tau namu ke pā mai ke me whanawhanau. Si ke amamna ki anga he whahe malolo sino kua osi tua e osi lea whana matulu he hongfulu minis kua maari mo kua mamana ki e tau tangatanga hua he whahe ngō pui pia whuki ni mo e tau e ke kafo ke liliu atu ki he hatatulu tu tangata mo e tamatama atu whakalahi ke lo tulu ke mai longa ke mō e tau nana whaanga he tau namu. Si whai whakaloanga ko amamnaki ke tausi ke mga hapungipungi ke o atu tau alaua e tau whanau ngahua he environmental health ke paumuai ke liu ke paumuna moi ke maanga ko alofi si ka mata mai he maanga ko alofi te lau ke hoko atu ke maanga ko alofi tanga ko kakano hako alofi ke hane whai koe ua e matakami ne whai o moi tu tangata ke tōra motu si tua haa ke mga hone ko tunga ngau ta mai tua po ke mua ni te tōre motu kai mitakila he ka hake pui si koe pamunamu ke pui e tu tangata he hea tōra motu ni ke sako mua he tunga ngau ni. Mukalahi ke whainga hua ke pehe ka koe mukalahi tu tangata ni o mai tua ke ta mai tō moko. Ka koe ana tu tōre mga hone ke Pasifika koe lahi ngau tinki ki he motu ko fisi whaifo ke a lalotanga si tōlanga hai te tōru na whai o atu me o mai ke he motu ke tau whāno po te hingoa ni tau mana ko whenonga atu te tōru ki te motu ia ke tausi si mai ke whoke te tōru ke pehe ko ngau te kahe nau mo kai ne whanu ki fisi si liua ke mai mea kai moko kai ko te puipuianga ni ai akaha tā te tōru he mga hone ke mō e tau nana whaanga he tau namu ka eke ni ko whitani e moko he hai ai ke he motu ko e tau puipuianga ni ai ke inga sia ni tangata ka mo e lari ke whakamea hana alota kaina mo e lari ke puipui he tau mga wha ni ke mō he ngangau ni. Mai ia he tau tangata ni ko mō ai e ngangau nei whai whakatutala anga na kai e whahinga hua ke he tau manmanau te whalo tau tangata ka whanono mai ke hawa whamatalanga ke he bigisia he whalu tangata ka hako mga honi mōa mai tau tangata nei ka kua whai aho whoki tuai alaua he matutaki mai whalu tangata whoki ka ke loto he alaua mga whaua po ke maanga. Whai whakatutala anga na kai au kua ka pihia ka ke bigisia atu whoki hako ai loa e tau tōle mga honi. Ko whitani e tau tangata he motu he mga honi he whai manautu whakakise hanga wia ke he tau patakainanga ena ko whitani he mō he ngangau. Kai mteki ilahi ke ua hopo ase ka hatu tu haka marana koe mga aho ka ngangau he tangata e namu koe hiwala e aho tō kamata lea kai ke mō tu whakamailanga e tu whakiseanga tunga ia e wela he sino ko mamoe he manao koe koko koe pātoti ihu pia whuki ni me to mea so koe mga aho ia ka behe ka haka muka ke mō he tangata whuki kai mō ua ni he kaeke ko ngangau he namu ne ko whita e ngangau e tangata ne ngangau e taha tangata whuki
kai be ka koho e tangata ni ngau si mai mo ka mea kai ke mo ko mo ala ka ngau he no e tangata ko fitai mo e ngau si uta atu mea ke ngau ta tangata ni ala ngau si mai ke mo Tun mauni e te kitaki he tau ke kāwho mo e whainga hua ke ole ke tautangata ke mai longa e tau hata kianga mo e kumikumi e tau meana kua whata ki ai e tau namu mo e tau matakawi ko whanau e tau namu ke mou. Nā kai la whaita ngata whoki ko i loa ko moua e ngau nei ke mga kua whakatauka atuai e walatala nei. Ko e whalu tala hawanga ke he tuanga hangahang ke lea he tau pokaonga ke he haonga he tau whanau i kiki kua tupe e tau mamatua mo e puhala atu e tau manatu nā kai whiawhia ki he matakau PTA he Niue Primary School. Talahau he tikitaki he matakau PTA ko Natasha Tohovaka, tali mai he whiwhili alau tolu ke mahina ha ape lila he tau komole ko kisia e lau tolu e le kua nei ko whai mga aho mo i kua tuku atu e tau manatu mo i tau ole ke whahinga hua ke whai tau seanga ki ai ha ko kisia e lahi he le kua ka toe oha mo e tutulu e tau pokoaonga. Lahi e tutulu e tau pokoaonga, he mga aho ka tō lahi oha. Si ko whitani he tuku atu e mautolu e tau manatu nei ke he whahinga hua ulu whatone whahinga hua whakaako mo e ko whitani e whaikeskesianga po ke hingoa e tō langmatai ki tau se mo atu ke he tapu kua maore mo e tau whahitapu e kua maore ni ko tō lahi e uha mo kisia kia i ko tuturu lahi e tau pokoanga whinatu ai mo kisia mata whoki e tau whaianga ko whakaanga e tau pakesi pihia mo e tau kalai ke whakamomoa ki tau manene kua pala nā kai hanga mitaki whoki ke whakaanga e tau koloa hila ki he tau pokoanga ka koe nā kai koe mena Foou hanei kisia kia i kua whihani e tau ni kua nā kai hanga mitaki e tau pokoanga nei ka tō ai e uha ka kano ni ha koe mga aho ni po ke whakatutala ai mo e tau pulotu ni kua tau se ai e tau pulotu tā whare mo kisia kia ai koe nā kai mau mitaki e tau Foou i longa he tau tua whare mo e kua hohoko kia ai e uha ki loto e tau pokoanga si hamatolu ni a manako he hamatolu komisi aonga ko whitani a matolu e whana ke whahitapu kua maali mo kisia ki ai manako matolu ke kumi tupe whamawhisi ke whai tau seanga e whakahangahanga mitaki tau pokoanga nei kai uka whoki he tau kua maali he mga aho ne whakatutale ke matakupu nei ka kano ni ha koe tau amamana kianga he whakatuwhono ke uta e puke uni hake ai aonga ke whunua nai paliasi si long e tau mena ni kua kisia ki ai mo e kua punga ki ai e whikau ni ka koe mga aho nei ko mai ke ai whahinga hua whakaako ke ngahua o loa mo he matolo komisi ke mua e whala to koloa ke whakangahanga mitaki ai ke lata i mo e taha puke ue tau e mua to hoko ai e mga aho ke uni hake ai ke whunua nai paliasi. Kua whitani he tausi he PTA tau pepa ke tātu ke he whanui ki pule ko kumilang matai atu whoki ke he taha kāmuta ke tausi e taha kumikumianga ke he tuanga he tau whale mo e kumi puhala ke whai tausianga ki ai. Ko he matolo ona anga he komisi ko alata tonu ni pese ni ko amana ke aonga ke uni ka ko alata tonu ni ke whai tausianga ke whakahangahanga mitaki to pokoanga nei si ko manaia ko whita he ole matolo ke taha pulotu ka muta ke hoko mai e mo kiskis ke he tau toa whale ia ke mga honei mo e tuku mai ia ua e option taha ke tau puhala ke mai ke whakahangahanga mitaki short term po ke repair noa ni mo e ke uaki ke long term option ke mai ke koe whakafo se toa whale ia kai nā kai ni koe tau toa whale ni hai ai whoki ni to whalo ta mena ki whoki tunga tau hio mo ta mena pihia ko mamana ki whakamatoru ke lali ke whakahanganga mitaki tau pokoaonga ke mai ke hato tūla tau whanau anga ke whakaanga mo whakaako ki ai whamitaki hakoa lewa ni whoki e le kua ne kua tupu ai ki he tau anga si a mamana ki ni a matolu ke whaitau sosianga whamawhisi ke tau whahitapu i mua ke ka eke ko liwa e uha ke tō
at least ko whai mena mo tolu ko tau se ke lata me tau pokaanga ia. Kua matutaki atu ki hiki pule mai ulfuka tonu he whai whakakotama ka kua nā kai mai ki ke mua mai whalua tau manatu mai ia laua ki he mga hau tau whakatoka atu e tau wala tala nei. Koe matanga hua ke whakawhonua e tau taonga tū hanghang ke lehe motu kua kamata mai whakaholoanga ke whakamea mai whakamafou e matakawi ne whakahingoa ko whasi au tuai. Koe hawha ium ko mole atu ne kua tause e whakaholoanga whakamea ke uaaki mo ki sia ko tokolonga lau tole tatanga te motu ne ko hohoko atu ke langu matai. Koe matakawi ko whasi au tuai koe whanua ne kua no nofu tangata he waha ia tō hiki hake e maanga ke matakawi ne kua whakahingoa ko waia ke he mga honei. Koe ono-onoanga ke matanga hua whakawhanua koe taha puhala whoki ke whakamau tala hangao ke tautangata mo e whakaongaanga he wala whanua ia ke tuku mo e tohe tau tala ke lata mo e tau atu hau ka mahuinga whoki ke mai long he tautangata e mahuinga he whalu matakawi mo e taonga i whoki halau tolu atau mo moi. Tala hau he takitaki he taonga Niue koe lahi e tau ngahua ke whakamea matakawi nei a kua lahi mahaki e tupu he tawakau mo e naka i ki sia mitaki e na nofanga he maanga. Ke he mga honei, kai ke fuafua e matakawi kua whitani he whakamea whakatai koe hawha e malepele he anga takolunga. Kua mana ki ke liu tau se whoki e tāmatanga hua whakamea ke tolu e whahitapi mua tō kamata ke whakawhanua mo e tohi e tau tala. Kua kamata e tau ngahua ke whakamau e whalu a tau kawe ke polo hila ki alu whito ke lau ke whahitapu ka mole. Koe tau ke polo nei ne le kua ke hemtahiku he tau ka mole kua mole whakatause ke ngahua ki ai a kua lahi maha ke tō he uha. Kai talahau he whahi ngahua pese ia kua pihia nā kai lauia e tau whakahaulanga ki he tau lotukaina he tau tangata. Whakau e ni ha koe, ue ke polo ni mitaki, si koe lahi ni he tau whakaanga he tau maanga, koe tau applying single face, si whakau e ni koe pihia. Si moko motoro ke hiki whanau ha ke whaonga e ue kawe Foou nei. Ka koe tāne whahi ne whaire kua, koe mta whahi TV, ha koe manako whaia ke whaonga e free face power, ke lata mai uta he tau whasino ke tau kaina. Ko kauia ni ne le kua, si ka mena ne kua tause ke tahaki insini, free face ke whaonga loto, he tau mga aho ni ukisia loto waha. Pia ngai ni mo nei, ke lata mai whekau nei. Nā mau ke ngahua he mtakahua nei he mōni liu mai he osi o kioki ki simasi me tau Foou. Ka e lahi e munui ne motu e toi uha, si tōru ke whai tapu e rin, mai tau a whaa ni kua mamunaki ki ai, ke mnea ne kua hoko mai ai ke tapu a maari me tapu nei, si ngahua ai, ka e mamunaki ke mau e whekau nei he tapu a hau. Koe whalu tau ngahua whoki he whahi ngahua whakatu mau ni ke muitua ke tau whakahaulanga ngahua ke whakafou e tau ke polo hila ke motu katoa mo e taha wala ni he whakahaulanga iri e whangu fulu ne kua tau se whalataha mo e whahi ngahua moa mo e whakawhana whekau. Kai ke whakatai hai ko ngahua motori o masere, si tupure kua ki mtolau po la camp mo fe, ko whakataka motori ngahua ia, kai o ke ngahua he mtakawia. Tō pihia ni e whakatakaanga, ke lata me mtaka hua nei po he motoru tonga hua, ke lata mai tau le kua pe nei. Ke lari ke mau hai wala ki polo ia, ke matutaki tau malolo hila ki tau tangata, ke whakaonga. Koe mana ko whoki he whahinga hoa ke kauwhalataha mo e whaihata ki anga kai ke koa uatu ki he matakawi, ne kua ngahua ki e mga hunei, ha koe pukilu he hala. Koe ole ni ke lari ke holo, ai holo wa whisi lahi kaha. Kai whakatautau hai tau holo, ha koe hahai e pukilu ha he pole tu, mo te tangata hua whuki ni neo whanu iei ni ke pākia lo tō. Koe ole ni ke tau tangata whaka holo bere waifi, ke meilonga e tonga hua hahai kei, ke ua pākia tō tangata hua, mo e aua pākia whuki ni hana a bere waifi. Amna ki ke mau popo e kei polo ki alufta ke lau, ke whahitap ka hau kai ke holo mitaki mo e nākai whai uha.
Ke whakahikoa ki te wala tala tutupu kua whiwhili tu moe whamori toi he whano kapeneta e toko ue whanau mai he anga toko lunga ki hukuia Niue ki he taha whanoanga la he tau whuata ki Iapana ne whakahingoa koe Palm. Koe whanoanga nei whakatuke lata moe tautakitaki atu Pasifika ne whakahingoa koe whanoanga he tautakitaki kauwhalataha he atu Pasifika. Ka kua whiwhili whoki toi ke whakahoko taha whano pauaki ke lata moe tau whuata ne whakahingoa koe Palm he tau whuata poke Youth Palm. Ko loua kua moa e tau katawhanga nei ko Liline Morrissey mo Janam Hapatoa mai mana ki whoki e tangata lewe ki atu ko Mrs. Mokoia ala ua nei ke whenonga. Koe whanoanga mahuinga nei ke whakatutala moe whakakise e tau manatu he tau whuata moe asi hake e tau matuta ki anga he tau whuata. Amana ki whoki e whanoanga ke whakatutala ki he taha e mta kupu kua mahuinga lahi ki atu Pasifika koe takatakai motu moe koe he ngoe tau le kua kua moa he atu Pasifika moe tau le kua ko tatai kua whehangai e tau motu taki taha he Pasifika. Koe tau mta kupu moe tau manatu whakakese ki he whanoanga nei to tātou ki he whanoanga he tautakitaki ne whakaingoa whoki koe Palm ke Onoaki. Amana ki whoki e takitaki he kautu koe lilifu ko toki tālangi mo he ana matakau ki he whenonga atu ki he whanoanga he ke Onoa ki he Palm ia Iapana he mahina hami. Hana hada tōla da wala tala tutupu ko lata ia mui awhiawhi nei no nofo am tōlu moe mawhala.